chalat rewi ka South Sudan bana jelinkel to kon ka kwarti ci roi ka kwi apanal ngai kon apanal no te ka kor ki te ka ritin wan chade dial chaga kapchong roi na uri podan chalat gwas me nywa ga yekele te ka kwer mi ci roi kwer mo ci roi ka kwi apanal again a kwer SSPDF jela shift on ke jen kwer di la kodini Chawin security mentre which ka panal ajen jaka panal ko chebitika development ban jome bana jelinkel ko ne me nyo de mat kume SPLA go kene kume marwaike selpeke me yadit why larke jemo engo insecurity ajen jaka panal ko chebitika development kangai kon di almandan le rode rewi ka South Sudan lieng na gwasa me gwa Mijira majirit gwa sama kanwar online TV channel gor jano jin bijen nywa kaniri kokin ko de ripon killer kon lat korodian de kan chamala shukiji kapet goro wo bi nywa kaniri kokin ko a very important message in mane chala do ne chief of defense force la CDF kwar de ne South Sudan people defense force kwar SSPDF wooden shal kenene General Simon Santino Dengwall General Simon Santino Dengwall chela do nene Geneta ti insecurity tetena gagang rewika panal Ajen jaga panal region ko jen chebeteka development kajamo Ajeniken basic service in college community chaga jiko to korte tenen binimi So General Santino Dengwall lada jo mishikaname ke Saturday one michiga right in ke chiga Dalton ke headquarter dung SSPDF ala bill pam headquarter ka korka mi chiga right ki che je SSPDF officer no so kanetin konan chiga je gwasamo ka headquarter dung bill farm jingni ken nuori ala nuor community of Upper Nile region kanetin kon right kanetin kon right ka gwasame ka ga nuori tin kon tinte ka Upper Nile state general kin ala SSPDF officer from the Nur community ka panal region e jarai ka kamone ka do badan wi ken en wonene de mal dare ben ka panal but ken pain ken kon te kariek ka chaje gorno de mal dare ben ka panal jen mimo tele development ka panal right now so redul kono mo bana jelinkel ngumi ci kanelat ko ken ci right ka security situation and odi de mal dare ben di ka panal especially care and content no teketen ko jingna jen kane de kon la kwan wari ki ga nwar kon la dinye so charwaje lunguno mal dere benedi ka apanal ko ngai kon diale netin kon da ka apanal je jojo gwano kan nwar panken da ka apanal ne ti logo bi apanal betega development ajen jodan lat ka gwasame a chief of staff ki SSPDF chief ko de ni South Sudan dial mensual ke General Santino Dengwall Miche jekan werto to ci roi ke kwiko de gang de la rejide rei wich ka panal ko de mal derben ajena gur jeno dere mal dere jir sto de mal derben kadi ne dial de ga takamal ci ko kar wone ne ala apanal ajen gwasa dan en ci do jok ke ripo dan chalat gwasme ci CDF ki General Santino ci la do ne Apanal karwade agenti fallen behind agenti do jogo ka part of others counties ki region ki state ni tin kokien che fall behind ko ne ki che do jogo no ne na apanal manyam apanal che do jogo kwi polo point tele dulwal apanal tele dulwal ne ka gwade dan ko che to je 2025 cha dulwal dial cha ka ga the organization di alchi gen ku cooperate kari moderia gwanimo tele wel mutop kanete afanal point ne ka gwati dan ti korche to gaje ci kuma marwaike selke mi hadi je destroyed education je dak yala dul gorman ande ga de kul gwartin ko ngai kon yala me malte tin la gala kana goro ina nga goro ka afanal tele ran especially Nasser tel dul gorka maybe ulang ke god yala ko ken teleka wene ka long shumni ke god yala aron afanal tin ko den watikten maybe dor shayni kan dor jandong wene ka ta dong te dul gorbat gwada be kan wari me tele mishal dul gorkatin ajena dana ko lat ko right kanetin konan da kan wari no gul kan wala to ko jonga no di do ba dan dut apanal keje
ke do the joka je utility and basic service ti a kwidun yene de kon la kwar ki politician nuari ki yene de kon la generally nuari tinte ka deni SSPDF a ce jo mo ce jala a general education talaja general tala te go de chalat ko kwi ko to korteta so right now quality jenu angum pen apanal pen je o der we nyam ke der we nyal kaja so ngai kon diale en ansare mi shikana mo a queen security ka you know ken odi shikume shamanda lat ke community che je goru no der laslet lat ken gwas men wonen eno bar dialti bakalat akande community nuari de ka dil mar ke kume but ngai ke je gwan wonen me kan kume kana kon kana kolar ube mat ke community chala do tele mishal ke imal ka great apna ke ka apnal korot chen laro apnal chit ke nasir chit ke lunguchuk ulang you know wena kamay maybe my would ke god yalto ko kin dong dul gotin but other part of apnal tel dul gorkatin ke queen security ka mandan tin ngai kon yalen wo to ko tik tin cha so cheneti jogo no ne raje kanetin kon la community no kun amala be ko en conflict me ajana ko destroy niya ko destroy ne dorkun so right now amade kon ko larjene kon wore so melat kon mal der benedika penal ka jodan salat gwasme general den ngai kon diale murai ken ko kimal ken obeben mal be benedi ka community ke liu chaje joj tela community mitre which kana sir ne dial tiga ko rofjike ne dial tiga lockdown ke ne dial tiga daglani tene kuma mela kuma salb ke miyadi karware ken ne ke ne ko ne tin tere which ala ne di todba siga ne tuma jen ko ala rodi me population dini jen mete dor terar which de mal derben tele mishal kemal jen ko lad no ne yene tin ko la kwanwari ka penal me na raj ba ken kun gor do ba dana biya na biya ka pel ke je bi ken yin normal reason ngai kon di almen gor ke jeno de apnal der tike na ke je ke de na de lo jogo je ngai kon di ale wo ci kuin kwar ci tedi ci tek de kuma da ne ngwanda ka pel eno lo nyere wich ko yen bay bu moj ka ngwane kan o run mi ci kuin kwar ci chuchup de kan self ke miyadi de kan o lele de kan support so ngai kon di ale tel mishal ke security mu gware wi ke sosdan me kan da ma char mu kana kol mu kana kon kamrare ti je ngai kon di ale ne mene mal che bum mal tiaka o mi ci kirmi yati chala do ma chara birar wala che tok de mal derben ci mal che deje ban mal be bene de gwad mi ma ci self kim yati che goro be da ma char bujelu tel mi chal ke mal so ko kuje mo cha nuwer di alan content winimi tela de ni nuweri de ne SSPDF officer tela nuwer tela de nuwer community ka penal ken cha cholo jen ko kon right kwiden wala cha ka chol cha ka jogono biarar raje kene kun mala be apanal che dot jok apanal tele development so dia limi kono gi kono misi analyze tarake liu we ne ka kuin kwar do bda de kir dara paske and another saying de kola rodi mala ro ben gore la ne dia gore kuma kirmi yadit ko be kwere de machar be nungrar be mal bakul ben gor kirmi yadi nod ne dial ba ka dil par shi o jinji chunge kirmi yadit chen chung ka da party ba ka dil par ka ne to ko raina ne de netin konnen konke chet kenir kon lat konke no te kelke self kirmi yadi dio je shia nen ken all parties ke bondial ngai konne de contingent ken tinji ken chinji la robu chonka self kirmi yadi akan party ni dia el party chi la no baro de chung against self kirmi yadi kan all the candidate tinde kule chong ke comedy ni jen dol ka kandia teram ci la robe tedi e be chong ke kira so mi ndar jenda no gorke tem right now ene ran meten wen ma wade ko convince ko de mal derben bad mal be benedi ka logo netin kontin te kel ke dar ma char logo were kon la no reng ma chara bera logo were kon la no na chien ka mala na chien ne ka na kam ko chunken ro bi ka ram no kana bi kana kwaj a cha na cha bi ko bom. Another thing, Nasser Chanetin one cha connecting ke jen 2025 akuma self ke yadi chana bukaren yale how come de mal der kule ben ka gwada den kana gor kan min shal ke reconciliation loin mara la ja gor miti gir di to mi liya ce to bikem yadi ba mal be loin mar kede ka charing ma char cha yera medan e cha kule gwani no jene jen jang na kan nyenyon gor kan den ma chara bera the community
do right ke ka do dan bana wen yam ke so titi ka tin kon lat ko din tam but message gwas me malat ke long wude shal ke me general Santino Dengwall la de jen wonene ne re kona te ke de ni SSPD up tila ga nuori ka penal ko kene de content kwa insecurity kwa je cause me community jo ke no kwanya randun kwanya jelara wale ne te content la nuor community tin te care of GKM everywhere tin te ka penal ka kwa jogo no yen community kwa randun no gena kwa kwany dere kene china loy wich de na de loy wich mi chaga jogo no ram no loy dune kwanya je based on what you want te ramdi do jok telara de kuma de ne dial de ka chu jako biken chinga lor de karam da no kene de kene chu kwanya la kan chit ke di mane da ne chala ne wal ne de ko la nuori me kan kur kana to gano ne no ka unified force me te bon dial tiketin de ni bon dial tiketin ba cha br jakane cha no ni Johnson lun kana kong shora le lo wa disarmament wa jelat wa mai wa ka capture ngwane de gang kana hokin ka gang kana dorkin that was one of the problem me jak so Sudan ko on walle but a dark land genen yen men tem ko la address ko cha ngaji no mekana sir kana konte kamal there will be no peace mekana sir kana konte kamal ne be ngane be lo dawo be ngane ba ren yomi yet karudien pin be ga chong la nuore watel mi chale o bidbal men be ben ka pana ko be selbe ke mi yadi be di halba kaga unless dak ma charge berar ba di halba ko dak fairly. Another thing, mulat ka jen wone ne would shall a chief defense force me General Santino Deng. A lot of general development derben. Development there could be de ka penal. Ka penal charge lele can no gwa the down to no take it. Another mutin no tell Michel development. Men a young linen. Tell development. Men a unity state nen. Tell development. A penal chende color. Tell Michel K development. Kadubi ken chalado. Kadur ken chalado adul government en chalada for a very long time ko kwa ka target no ken kadon wore so ku metal perry chan wore cha guje no kana so how come they now nyam they we der wen nyam de tel kwa de we dan der wen nyam so ne me je report dan lare ye man chalat General Santino Deng no yena mugore no bi malba ben ka penal no yen pain kun kwa na mal no pain kun yene de ko la kwar yene de kontre ku me ka kirme yadit raja ka gad man kun content rar then be mal batedi be ben then be development batedi be show ben but first one very important point kir mo gori jeno be mal ben ka penal be ben ka jongle be ben ka unity state alun Dr. Michal ana lo right to wake election tele election me beto de nyaa yekel ka jeri podana chalat General Santino Deng mala kwar chief of defense force ka de ni SSPDF la South Sudan People Defense Force biya tagamal